Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri yo two mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri yo two mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri yo two mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo, birumvikana yuko rwose n'utunyoni muri kugenda mwumva tuvuga, turi mu gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwa kane 2025, nako ni 29 munyihanganire. Birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba twinjira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga 5/5 hano mu gihugu cy'u Burundi, rwose tubabwira uko situation ihagaze hagati rwose y'icyitwa Red Tabara ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Turaza kuzenguruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga. Gusa icyo nababwira cyo, ibintu byakomeye ntabwo byoroshye, ndetse bikomeje kugenda biba ibindi bindi uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere muri rusange. Muraza kunyemerera mbere yo kugira ngo twinjire muri aya makuru, twinjire ahitwa za Kavimvira, twinjire ku mupaka w'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twinjire mu bice bigiye bitandukanye, mbanze nisurize abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Ni abantu benshi badukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi ariko mu bice bigiye bitandukanye, mu makorine agiye atandukanye. Hari abari muri Korine Muranira, hari abari muri Korine Mujejuru, hari abari muri Korine ya Tongo, hari abari muri Korine ya Kinazi, hari abari Gitega, hari abari Bujumbura, hari abari ahitwa za Kirundo, za Ruyigi, mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi baradukurikira 5/5. Tubahaye ikaze rero. Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, tubahaye ikaze. Tubikuye ku mutima abantu bari United Kingdom, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari Canada, mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa, tubahaye ikaze. Yes, muri ino minsi rero ngira ngo muri kubibona ko ndi kuza kuri kamera njyenyine, ni uko hari ibyo turimo turategura, by'umwihariko ndetse kandi witwa Bwana Kalimba Aimable, we rwose akagira gutya agatarabuka, akikoza hariya mu gihugu cy'abaturanyi, akajya kurebayo byinshi rwose. Ndakeka mu kiganiro cya nimugoroba turaza kuba turi kumwe, kuko hari ibyo araba yatuzaniye. Ngira ngo muri ino minsi ndimo ndagaragara njyenyine, ku mpamvu imwe cyangwa se iyindi. Munyemere rero twirukanse cyane, by'umwihariko duhere ku nkuru idasanzwe, cyangwa se duhere kuri izi ngingo z'ingenzi zigira ziti: mu kanya gato kashize, byari mu masaha y'urukerera, hafi n'ikibuga cy'indege cy'i Burundi habayeho kurasana. Ngira ngo aho uraza kumenya byinshi. Ese uku kurasana kwa hato na hato gukomeje kugenda kuba mu gihugu cy'u Burundi guhatse iki? Bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kwinjira Gitega, turebere hamwe ikijyanye n'ivumbi ryamaze gutumuka. Inama y'abajenerali yabaye ndetse n'amariyetena koloneli hano mu gihugu cy'u Burundi, ikaba ari inama yaje kurangira bibi nabi cyane, kuko ni inama yaje kurangira nta kintu na kimwe cyemeranyijweho ku bari bayitabiriye, ndetse ikaba ari inama yari irimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Turaza nayo twinjiramo turebe se baganiraga iki, bimeze bite. Turaza kugaruka hano za Kibira, turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda haturuka. Ni Kibira kugeza amagingo nayo ikomeje kugenda yumvikanamo amasasu menshi, impfu za hato na hato, kuko ku munsi w'ejo rwose, mu masaha rwose ya saa sita z'icyuzura gutyo, ubwo n'ubundi ni nka twari twinjiye ku itariki ya 29, nibwo twakiraga amakuru y'uko abarenga 16 bamaze kuhagwa mu masasu yumvikanye ku rwego rwo hejuru mu masaha y'ijoro, ku isaha y'isaa 5:09. Ngira ngo ibi nabyo turaza kuba tubyinjiramo, ariko amakuru ndimo ndakira ku kijyanye n'amasasu akomeje kugenda avugira hano muri ibi bice araremereye, mwa bantu b'Imana mwe. Hari abari kuvuga bati birashoboka kuba ari Red Tabara, abandi bakavuga bati birashoboka kuba ari aba bagabo by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje gukoresha ingabo n'ubundi zirimo indani muri ano mashyamba zigasubiranamo. Hari byinshi cyane bikomeje kugenda byibazwa, by'umwihariko tuje tukinjiramo tukabirebera hamwe.
Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tuba apudetinga, hari amakuru arimo aturuka hano muri CNDD FDD nayo turaza kuba tuyakomoza tuyava imuzi n'imuzingo. Hari amakuru arimo aturuka mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. CNDD kugeza amagingo aya abitwa ba Agathon Rwasa mwa bantu b'Imana mwe, na n'ubu baracyakomeje kugenda bakozanyaho n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, dore yuko badashaka ko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027, kuko iki gihugu tubibutsa ko aribwo kirimo kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, mu gihe amatora y'abadepite ari muri uno mwaka w'ibihumbi 2025, ndetse ubu tuvugana akaba ari amatora akomeje kugenda yitegurwa muri rusange. Ngira ngo munyemerere tugiye kuvuga ingingo z'ingenzi, bishobora kwira cyangwa se bukanacya tutari twazisoza, kuko rwose ziba ari nyinshi cyane, ahubwo munyemerere tuhite tubyinjiramo ibi bintu, duhite tubyinjiramo mu buryo navuga ko budasanzwe. Reka tuhere hano i Bujumbura, hano ku kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege abantu b'Imana mwe kiri mu kaga, kandi buriya iyo ikibuga cy'indege kiri internationali kirimo kiragerageza kugenda kiraswaho, tukajya kumva ngo ejo ngo bahafatiye abantu batazwi, tukajya kumva umunsi ukurikiyeho ngo barasanye. Ibi bintu biba ari ikibazo gikomeye, ndetse gishobora no gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko aba bantu turimo turumva yapi bagenda barasana, birashoboka yuko ari bo bantu bashobora isaha n'isaha kugerageza kudeta hano mu gihugu cy'u Burundi. Birashoboka yuko ari bo bantu bashobora kugerageza kudeta hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi iyi kudeta igashoboka. Ngira ngo ku munsi w'ejo mwumvishije umuvandimwe nabashyiriye ku murongo, by'umwihariko akabaganiriza, mwumvishe yuko avuga yuko umuntu bita Evariste Ndayishimiye, ndagira ngo ibi bintu tuze kubihuza neza, ari umwe mu bantu bafatanyije na Tshisekedi kurwana hariya. Bamaze gufatanya, uyu mugabo arangije watangira kugenda akoresha ikintu kijyanye n'amoko cyane, kugeza aho Tshisekedi n'ubundi baba FDLR yari afite hariya mu gihugu cya Congo atangira kumwohererezaho, nabo bagatangira kugenda babibamo abantu ingengabitekerezo, babibamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nabo bagatangira kugenda rwose igihugu cy'u Burundi bakibamo ibintu by'ubugizi bwa nabi. Ibi rero nibyo byabaye nk'ibituma igihugu cy'u Burundi cyononekara ku rwego rwo hejuru, kugeza aho tuvugana ari igihugu kiri ahantu habi cyane, ndetse isaha n'isaha kwikura byagorana. Ngira ngo iki ni ikibazo navuga ko gikomeye cyane. Ikindi, uku kurasana kwa hato na hato ndetse no gusubiranamo, ngira ngo tugaruke gato mu nama y'abajenerali yari iri i Gitega ku munsi w'ejo. Ngira ngo iyi nama nta byinshi ku munsi w'ejo nayivuzeho, kuko ntabwo byari byakajya ahagaragara. Ni ukuvuga ngo iyi nama ni inama yabaye, ariko muri uko kuba ntiyaza kurangira. Ni inama yamaze isaha n'iminota 6, yari iteganyijwe kumara amasaha 2 n'igice. Iyi nama yabayemo guhangana kutoroshye, by'umwihariko uku guhangana kwabayemo kuza no gutuma ibintu biba bibi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ni inama by'umwihariko ku guhangana kutoroshye kwabayemo, byose byaba birimo biraterwa n'amacakubiri ari hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko deja igisirikare kiba kirimo abantu batandukanye, n'ujya kuzanamo ibintu bya hwahwahwa ushaka kuvangura abantu, icyo gihe nyine hari abatabyumva.
icyo gihe hari abatabyumva, rero iyo batabyumvishije nta kindi kintu kibaho uretse saga, murahangana. Ni ukuvuga ngo rero iyi nama ni inama yabaye ariko iza kurangira idasoje bitewe n'ibyo bintu by'umwihariko byagaragayemo. Ikindi kandi nakongeraho, tugaruke gato hano Gitega. Iyi nama yabaye ni inama yari imaze kuvugirwamo imyanzuro itatu, ariko hari indi ikibura kugira ngo n'ubundi inama yendereye. Ni ukuvuga ngo hari ukugira gutya abarundi bakongera abasirikare ku mupaka wa Kongo n'igihugu cya RDC. Ibyo byavugiwemo, ndetse abaryo bakajya babagirishwa buri munsi mu rwego rwo kugira ngo hatabaho kuba hari abagambana, kuko buri igisirikare cy'u Burundi ntabwo cyizerwa, niko nabivuga. Ni ukuvuga ngo rero ibi ngibi nibyo byaganiriweho, ariko hari n'ikindi cyo kongera umutekano imbere mu gihugu rwagati ndetse mu bice by'igiturage, kuko ariho aduyi n'ubundi naho ashobora guturuka, ndetse no kongera umutekano mu bice by'imijyi, abasirikare bakajya babadishwa buri munsi hajyayo abandi kugira ngo umutekano bizere ko uhagaze neza. Ibyo byose rero nibyo byagombaga kuganirwaho, ariko hari n'ibindi bitari byakaganirwaho, uretse ko ibyo bari bamaze kubivugaho, ndetse batanze n'ibitekerezo, buri muntu yatanze igitekerezo cye, ariko n'ubundi biza kurangira saga zibayeho. Umbwire ngo icyo gihugu kiraza kugira umutekano, n'abakagombye kuba bapanga uburyo uwo mutekano ugomba kugenda nabo ubwabo barimo barasubiranamo. Kiraza kuba aho ngaho rwose ikibazo gikomeye cyane. Tuve hano rero duhite tunakomeza, ngira ngo nababwiye yuko ndaza kugenda rwose mbaciramo nkubita niruka mbangura. Tugaruke gato muri CNDD n'ubundi FDD. Ngira ngo ni CNDD FDD kugeza na n'ubu ikomeje kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Impamvu nkubwira ibi ngibi, abanyapolitike babarizwa muri CNDD ubwabo ntibameranye neza. CNDD FDD irimo iragaragaramo ibintu navuga ko atari byiza. Ibi biri kugaragara muri CNDD FDD neza bisa nk'ibirimo biragaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo narababwiye nti ikintu bita amacakubiri, ubundi iyo cyamaze kugera mu gisirikare tayari, icyo gihe ugomba kumenya ko ivumbi ryamaze gutumuka. Iyo cyamaze kugera mu gisirikare kiragenda kikabiba urwango, kandi mwese kikababibamo urwango, by'umwihariko buri muntu nakwiteye n'igice cye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu igihugu cy'u Burundi cyiterereje, ku kwiterereza FDLR, ku kwiterereza izi katanyama zaturutse muri RDC. Ibi bintu ni bimwe mu bintu bishobora kugira gute kubakoraho. Nk'uwo munyemere mbabwire yuko nk'iyi CNDD FDD impamvu irimo irahangana, ndetse hakagenda hagaragaramo kuba igihugu cy'u Burundi kivuga ko ku bijyanye no kuyobora kitayobowe neza, ibintu bitifashe neza, ndetse abanyapolitike bamwe bagashaka no gutera ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye cyangwa uwitwa Neva kudeta. Ibi byose bituruka n'ubundi kabitera ni ukuba iki gihugu abayobozi bacyo bagenda ku ruhande rumwe, kuruta uko bakabaye bashyira ibintu ku murongo, abaturage bose bakabaho mu buzima bumwe. Ibi rero biraza gutuma ibintu bikomeza guhindura isura, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Dukomeze tubone abanyapolitike bahangana. Ngira ngo n'abanyapolitike barimo Agathon Rwasa. Namaze iminsi nanababwira yuko uretse kuba hari abanyapolitike barimo indani muri guverinoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bamezemo nk'amafoto, badashobora no gutanga itegeko cyangwa ngo bagire ibyo bavuga byemezwe. Hari n'abari hanze batari indani mu nzego za politiki, nabo navuga yuko badashobora gutanga itegeko hano mu gihugu cy'u Burundi ngo byemezwe. Birumvikana yuko ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Kuba abanyapolitiki barimo indani nta kintu bashobora gutanga ngo cyemerwe, abari ku ruhande
bakaba nta kintu na kimwe bashobora kuvuga ngo cyemerwe, nta nama yagirwa uwitwa Evariste Ndayishimiye ibyo wamubwira byose ni ukuvuga ngo ahita yumva ko ari ukumusenya. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, tukabona byaba mu nzego za gisirikare, tukabona yaba mu nzego za politike, ibintu birazambye. Kandi mwe abantu b'Imana mwe, ibintu iyo bizambye aho hantu habiri, inzego za gisirikare ndetse n'inzego za politiki, abaturage bo bagendera kuri abo bantu babiri. Haba hagiye kuvuka ikibazo, haba hagiye kuvuka ikibazo kandi gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu muri rusange. Ngira ngo ku bahanga bw'ibyuma baze kutubwira ku kijyanye n'iminota nimba yaba yuzuye by'umwihariko, ngira ngo turimo turanagenda tunagana ku musozo, ngira ngo mu kanya gato kari buze ndaza kuvugisha umutaramu Bwana Karemba, numve aho ibintu abigejeje kugira ngo numve nimba ikiganiro cyo ku gicamunsi turi bube turi kumwe cyangwa se cya nimugoroba, kuko byagenda kose araza kuboneka, hari amakuru arimo arakurikirana iriya, rwose ubwo icyo musabwa nta kindi ni ukugomba gukurikirana gatanu kuri kagenzi kako, ahasigaye nta kindi nakora muri iki gitondo, kambashimira abajya mu kazi mbabwire nta kazi keza.